жашаганды үйрeniş керек. Bu жашаш өзü искусство. İt bagası үйde bilesizби? İtтердин да характери болот. Мындай ит бакса ошого жараша мамиле кыласыз. Кат овчарка баксаңыз чоңураак иттин уясын кыласыз. Кичинекей машка баксаңыз ого мындай коробкада уя кылып кое бересиз. Уй баксаңыз акырын пастыраак кыласыз. Кой баксаңыз жерге чачып бересиз, ат баксаңыз бийигерээк акыр коесуз. Атка сүйлөп салбайсыз. Чынбы? Эмне үчүн ар нерсеге мамиле кылганды үйрөнөсүз. Ошол сыяктуу үйлөнгөндөн кийин ошол аял менен дагы мамиле кылганды үйрөнүш керек. Мен ушундаймын, сен ушундайсың эмес. Ошол аялдын көңүлүн тапканды үйрөнүш керек. Ордуна келет ошондо бардыгы. Көп эркектер аялдан талап кыла берет, бирок аялдын талап кыла турган эсинен чыгарып коет. Аял куду сендей эле адам. Sen dagы бир нерселерди жакшы көрөсүң өзүңчө. Аялың таптаза болгонду каалайсың, сулуу болгонду каалайсың, ал дагы ошону каалайт. Оозуң сасып барса, колтугуң сасып аткан болсо, ал дагы жийиркенет. Куду сен жийиркенгендей эле. Көптөр аялдардан талап кылат, бирок ал талап кылган нерсеге маани бергиси келбейт. Кур'ан-ы Каримде мусулман эркектер, мусулман аялдар, садык эркектер, садык аялдар кээ бир нерселерди укугубуз тең. Musulman ayalın hukuku başka, erkekteki başka. Kebir hukuk ayalda yok, kebir hukuk erkekte yok. Bırak kebir nesinde hukukuz bir değil bizdeki. Sen ayalına demden jakşı görsen, ayalın oşonu senden jakşı görür. Sen ne daima kors söylüyorsun, oşonun için sana kors söylüyor. Sen yumuşak söylüyorsun, al senden daha yumuşak ötüp gider. İskusto burada gel. İçine kitap okuş gerek. İçine. Baz. Anan Peygamberimiz Aleyhisselam'dan siratını okuş gerek. Peygamberimiz ayallar mene kanday mamilede bolgan. Bir günü bir ayal aytdı. Meni süyösmü dedi. Ha dedi. Uşu beni süygönün üstü başka ayallarınız közünçe daldep beresmi dedi. Ne? Köp ayalı köp da. Ha boptu daldep berem dedi. Anan çöntöğünden bir kurma çıkarıp ana şu bir kurmanı sana verdim. Sen kurman neyesin? Anti sahibatı tamır dedi. Sen kurman neyesisin dedi. Suyunu kurman alıp yap koydu. Ana peygamber çıkıp bardık ayallarına gidip birden kurma verip çıktı bardığın. Ana kurma sana bir kurma dedi. Ana keş kurum oldu. Kuptan okuşup bitkenden keyin bardığı çoğu canavar kelip aytdı. Peygamberimiz mende so'rоо var dedi. Bardık ayallar çoğu. Siz dedi ayalların arasından emi bardığın jakşı görösüz, bирок кайсыңыздын көбүрөөк жакшы көрөсүz dedi. Ушуга жооп бериң dedi. Сурады да. Сураганда пайгамбар карап отуруп айтты. Men bir kurma bergen ayalımı en jakşı görüm bardığынан dedi. Bardığı kursam boldu da elde. Bardığına birden kurma verdiler da. Bardığı içinden jırgadı. Aytgisi gelmedi. Bular bilip olmasın en jakşı göröt dedi. Bardığı birden kurma jegen. Ha, uşundan үйрөнүш керек bir nerseni. Peygamber Aleyhisselam aytты. Egerde ayalını начар жер чыгып калса, ошону алдап сонун деп айтып койсоң, бул жалган эмес dedi. Тамак аш жаман кылып кой, сен жасандай аябайсың-ачы. Атырдан коюнду баш бир окшуп кое калды да. Маймыл болуп калды. Бетин боёду, бирок маймыл болуп калды. Сулуу. Сен сулуу болуп кетипсиң дедиң. Атыр сатып алган экен, мурдуң ачышып кетти атырына. Бирок жакшы атыр койгон экенсиң десең, көңүлү көтөрүлүп калат. Сага ошону пайгамбар үйрөттү ошону. Эгерде аялың көңүлүн көтөргөнгө жалган айтса, бул арам эмес деп үйрөттү сага ошону. Андай маселе өтө көп шариятыбызда.